ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ biennial election to the Council of State Rajya Sabha Manipur 2026 दा BJP के अधिकारी मयुम सरदा देवी अतोपमिंग माइमोम सरदा देवी मथंतना मिरेप ओइरगनी ngarang jun gi tang nipan mirep che pishin bagi aroiba numita adhikari mayum sarda devi na mahaki mirep che adu mikhal asigi returning officer da pisin ki loina na ngasi mirep che scrutiny tawbada mahaki mirep che adu yabaga loina na mahak mathanta mirep oiragani returning officer loina na Manipur Legislative Assembly ki secretary Rohit Samana khudek piba mirep ki list ka loina na assistant returning officer L Dhanashyam Singh na chief electoral officer Manipur da थाबा चिरोल अमदा वैलिड ओइना खल्लबा कैंडिडेट असि बीजेपी मणिपुर प्रदेश की अधिकारी मयुम सरदा देवी अतोपमिंग माइमोम सरदा देवी ना ओइरे हाइरि अमरोमदा अतोप पार्टी अमतना मिरेप थादोक्तबना मिखल असिदा अधिकारी मयुम सरदा देवी लंबा याउदना कार्य हाइबा याबगी फिबमदा लेरे हाइरि।